munsi Top TV igiye kubagezaho ku cyumweru cyagenze ku bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze y'igihugu. Uko bamwe bitwaye muri iki cyumweru gishize mu makipe yabo. Impera z'iki cyumweru zari nziza kuri Al Ahly Tripoli yo mu cyiciro cya mbere muri Libya ikinamo myugariro Manzi Thierry yatsinze Al Ittihad ibitego 3-1. Ni umukino abanyarwanda bombi yaba Manzi Thierry Gasaza ndetse na kapiteni Bizimana Djihad ikipe yabo yatsinze Al Ittihad ibitego 3-1. Hakimu Sahabo ukina ikipe yahawe umwanya akina umukino wose dore ko Standard de Liège yamutije yifuza no kongera kumugarura akazayifasha mu mikino umwaka utaha mu gihe ikipe akina ya Bekhishut yo yamaze kumanuka. Impera z'iki cyumweru zari nziza ku mukinnyi w'umunyarwanda Samuel Gret ukina ikipe ya La Rouvière yo muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri mu Bubiligi, kuko uyu munyarwanda ari mu bahataniye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa Mata. Sabail FK yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan ikinamo Chuti Innocent yahanganyije na Alaz Naxfen PFK igitego 1-1. Mu mukino w'umunsi wa 32 wa shampiyona uyu munyarwanda yinjiye mu kibuga gasimbuye ku minota 77. Zira FK ikinamo myugariro mutsinze Anje Jimmy yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan yitwaye neza mu mukino wayo kuwa gatandatu tariki 26 Mata itsinda Kabazi igitego 1-0. Myugariro w'Amavubi yinjiye ku minota 87 asimbuye. Kugeza ubu Zira FK yamutsinze Anje iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 68 irarushwa na Karabage ya mbere amanota 13 mu gihe habiri imikino 5 ngo shampiyona irangire. Mu cyumweru gishize Mugisha Bonheur wari umaze yifashishwa n'ikipe ya Standard de Tunisia mu gihugu cya Tunisia ntabwo yigeze akinishwa mu mukino kimwe cy'umunani cya Tunisia Cup ubwo batsindiraga ikipe ya Manob ibitego 2-0. Mugenzi w'ishimwa ni Setu ukina ikipe ya Olympique d'Abidjan mu gihugu cya Tunisia nawe nta mukino yagize mu cyumweru gishize kuko ikipe yasezerewe muri iri rushanwa. Rhode Island yo mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikinamo Kwizera Jugeya yahiriwe n'impera z'iki cyumweru kuko yatsinzwe n'ikipe ya Detroit City ibitego 2-0 mu mukino w'umunsi wa gatanu wa shampiyona. Kwizera Jugeya yasimbuye ku minota 85. Myugariro Fanuel Kavita ukina ikipe ya Birmingham Legion yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kubanza mu kibuga nyuma y'ukwezi kumwe afite imvune mu mukino wa USL Cup batsinzemo Chattanooga Red Wolves ibitego 3-1. Uyu munyarwanda yasimbuye ku minota 46 w'igice cya kabiri. Kaizer Chiefs ikinamo umunyezamu Ntwari Fiacre uherutse no gushinga ishuri ry'abana yise Ntwari Fiacre Foundation mu karere hari ka Musanze ndetse no muri Afurika y'Epfo naho yasinze irindi shuri ryigisha umupira yise Ntwari Fiacre Foundation. Uyu muzamu w'ikipe y'igihugu yari ku ntebe y'abasimbura w'ikipe yatsindiraga na Marumo Gallant ibitego 2-1 mu mukino w'umunsi wa 26. Myugariro Imanishimwe Emmanuel Mangwende aracyafite imvune ituma atagaragara mu mukino. Ikipe ya Al Nassr ikina muri shampiyona yo muri Chypre.